kakapili ke hau ei ma whakekau mataklot kakapili ke kai ei maama matanai ke waho pia pehe ke kātoa pe ka whahoko atu ki whatongia toa koe ni koe ki whatongia koe ni koe ki taolunga ei te rita mātoni Lita, ko ki mātolu hoki ko e whanau weni a peao a lahi ko e a tae. Pea ko au, te amomni ako, ko e o pure ki mau e whaniri ko e. Pea, ko mau e taine sue, o ku maurere mai e hako e ni, ka kapa e o tō, ke ra āmu mahina, ke whahoko a ke whatongia a hako e ni. Ka leo mo ma masiva o mau ele mai pe a ko ni ke fa a ka te pe ki ka olunga ke fa fia e fa ta ta ni ko sa te ka ma a ila sani o lava me o ma o no fa ka ko ia a ko ni ka fia o mo le ka su e ka ta ki pe ke e ki pe o mai hu ia ni a te te ka ni ko ni lava ta ki fa pa mo ka u fu ke su e ko ya diu ko tu kan te he ai te maha tu mo mau ki family o tau i pe e family ni ko kui ni ki ma te ka kui ni e no ke e fa to ni a ho tu ai te fa ka ta mai fa se tai ni ta o To start, the dessert is open. If you're hungry, half an hour it'll be open and then it'll close again. So if you want dessert, go get it now. Thank you.
Malo